Hei hi Akaswani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silin sang puya voin chawmalama to thitle le ro sur chuan Mizoram hun sang chiat na thena mihring nun chan phairo an omlo nia hriat ani Isu Krista thole nani Easter Sunday chu khovel ram tang torul Mizoram puma hlim takalomani Deputy Prime Minister Louis LK Advani chu voin khan President Rupati Murmuin ram chunga civil meet choimone sangber bharat na ahlan President Rupati Murmu, Vice President Jagdip Dhankar le Prime Minister Narendra Modi te chuan ramchung le pona Christian te Easter chibai an buk. Voin chawmalama to thitle le ro sur chuan Mizoram hun sang chiat na thena mihring nun chan pha ero chu om lo nia hriat ani tukina thlipui te khan April som patnia Mizoram pum huwa Presbyterian Pavalai Paul in khom puilian ne tu rasak Serchip District East Lungdar khelmuala mi chu alen tlu chopne hle Isungdar VCP pukelangai zolan hena ranga thun danin February thato basak zo to he pandal hi pe fel to khat ni to in chei moire thuam thatcho an mabak to a pawlai shoi to sedan chon pandal saknai za zera somko pore zo fel to ani in khom pui tran hun cholni voi khat chawin adang to ti in atu sop to veka pandal rural hi ke tipitani na chak umsa tundina sakle po har sat mel to a mi puin aseng hoin hatlang ani ngala voin chon in khom ban hian VCP kai chuna hnoya thut khom han mo an kova pandal sakle dan ne thil tul dangte an ngai to don ani she the chena tukin dar kulechan ve vera thitle kham isungdara chen in som chuang alen chi ani sitlang sauta po chen in pangale baptist ko shan bik in chawkanen in paruk ati chi a kholai lunga chen in pakhat aliang chopinala a chekon khuwa in pakhat chebok ani Champa district chunga po chiatna thleng nuala mihring to na ero athleng nova she the chena Champai ra sivenga pusi hol thanzola asam type building chu khinalen cheveka Pues es lian chunga fengsang ami inchu achung rangwa akhu thina len chi a puchan dian a fengsang PHE veng in chung then khat pot thina la ani pusang chin let kanan veng in chung then khat thina la boka DC munhlui kianga thing tluin kongsira kar pakhat ding lai adel chia ani Pine Hill Adventist Academy pisare step chung rangwa alen chaboka School chunga tuida kholna alen chevek bok ani vaphai khuwa chuan Higher Secondary School chung mun thum a hoka tuizem pakhata chebokani bungzung khuwa puar zar chawlen le pusang lo mate in chung alak ba ka civil supply go down chung bungzung high school chawka le varanda chung le Presbyterian Caution Sunday School chung alabok ani zokothara chuan Wesleyan Methodist Caution bek in chung alwa a thil dang chia hriat ani lo nalan khuwa pusi zorin puya in pudar chungnung in chung rangwa then khat khin alaboka khobung khuwa in pakhat achunga ti chebok ani khozol district a chuan lungtan khuwa UPC Mizoram bek in chu thlipui hian a chem chima thile hliaman omlo nia thudon ani sialsuk hun chung Presbyterian Caution bek in po pulpit omna zone in chung thlipui hian ati chi a nimin kale tukin khan Mizoram hun then khata thlipui trek le ro anasa hleya thila ti chet kim chang hriat the ani lomani Mamit khopui chunga po chenen engamo za ta chi a West Phailang atanga mamita kolphetha laguna konga harsana omawangin West Phailang lama tangin kolphetha laglu the ani ri lova mamit khopui chung visi sang shuai tu da nena tanga thunan danin luang pol visi hom chunga pularin ka inchu achung thlina la a wen khan visi la wem me chon thatlang ko wen in chia thom thatna hi an thok ngalani RMS school building la chukidar ko tar chung la boka hemba ka hian in chena salo in pathum pali anom bok ani New Mamit visi hom chunga pizorim klong in bangati cheboka chimveng visi hom chunga pilrinom in field venga mi chu achunga la a heinak tu ka natanga siam thatur ani veng hun branch wem building mi mallo chu achung rangwa ala boka hei voin ve khan thom that ngalani West Phailang atanga Mamit in kolphetha alaglu na po achina sakhle ni hriat ni a kolphetha alaglu a thoi ni then turin po department na thokte chuan thei to pan chuwa ngala voin ve khan mun thuma in thenin kolphetha lang na sui chiat na line zong ngala West Phailang konga thir sui mau na vuak tam tak oma hei hi hovin thei anga then ngala ni a dampui kong hlui lama thingin kolphetha suya vuak engemozat omboka hei group dangin a then na an thok ngal bok ani Mamit District Disaster Cell na sinchia dan cho Mamit khopui chungba ka kote thovenga PGH exam in chungle government correct veng middle school to chung khina la a damperang pui khuwa pupiang thara chok in chung la boka nei bagem parvatui darlak ropui chi pa te in chung khina la le bangati chiat om nol bok ani Saito district apo tukina tawthi thok khan chiatna athena
troi zo khuwa chen in pakhat achung rangwa hok le bang chia oma hria thei china in panga le bazar set chunga len chia wani thla takin liam tola nu chan an omlo ani thilom dana hmun en fi in puvl chakamar SDC Saitol DC office le athoten troi zo khuwa in panhngala in le lo chia dan azira State Disaster Response Fund atanga tranpin om thete ko tlang hruai tu te an soi pui ani chia tok te chanchin hriat ni rolin bial to MLA professor ni loma point mala ngalin sarkar official biangai te bengala in se siam na tlang te thing pui lumna VCP troi zo kal thangin athan ngal bok ani khove chandamna tana khen be ani nuwa mishing ten chaton nun ane thena tana iso krista thole na ni Easter Sunday chu khovel ramdang te rolin Mizoram puma lim taka lom ani tukin jing khowar hlim khan chandamna sipai pol ben party te chon fakru iswa thota ti la chu aizo khopuile ko sang sanga rimoi mangin anre Goshan engel maza chalai de chon ni chu rolin bekin emo bekin tola emo pathian bekin khoman hoi hot boka Presbyterian Goshan chon pathian ni danga Sunday school om thin kha tilovin Goshan puya isot holena ni hi an loma chawmain khom thu puya tan thole na thu chu thu mai mai an ruat ti ani a chon hin khom thu puya tan mi dek ula en ro ti an manga zanin khom thu puya tan kum khuwa kan hena om zela tiam ti an mang don ani chawmain khom bana Krista tholena ni polin thingpui ro bo sei ni a Easter egg tia soi artui chei moila thingpui me sang te in khom hoten chang ho ani Krista tholena ni hi Catholic ko shana chuan in khom ursun le ro pui bera ne ani a voin Easter Sunday apo mass bo sei le in ko shan tamjok chuan roen thia zanlama sa thau khon war chi engin iswa tholena polin Easter procession anti mai mombati kenga kongzo an hoi hole don ani UPC Mizoram le North East India te chuan andam chan angin an mani ko than thewa hun an manga thingpui roen bo sei tlang puya ko than chen khata tlaya ruai an the bok ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani April som pakwa vot thak tur Mizoram Lok Sabha BL in than atan political party sang le candidate puruk te chon be puan thak chom zela rorolai ZPM candidate puri chat walal mangai chon Lok Sabha MP thanten ni nuwa NDL ma nge India bloka athut don ti chu an party shoi tu te thu ani thu soya Mizoram sarkar thopa atulang anga thok turin empedon ati MNF candidate puke vanal venachon thantin chun NDA lama athudon ti soin BJP ka shuru NDA hi in than puya hian an chagle ngei arin thu soya NDA a oma sela Mizoram le mepuita tana thil thalo anti chon theito pado dala parliament chung le pona Mizoram le state danga Mizo om de thawang na takin hausel don ani ati a Congress candidate pul be exam chu Mizoram le nam baka India ramat namle sakhote nawjok te humhim na tura ding ani thu soin BJP churam chunga sakhote nawjok beitu te le nek chep tu apua an thawang hau chu athil tumber ani thu soi ani BJP candidate puwal moga zom marchak BLM MP candidate jinga ama chau BJP unit president omchun ani awangin le NDA an sarkar le nge don awangin sarkar le pia din hun poimo tak achel don ni in asoi ani MPC candidate de tun Lok Sabha in than puya Mizoram atanga Mese candidate omchun piritama somiton thanten ni chuam sarkar la pi ministry sang sang atangin mani kut koi ezong te tan tranpun hai chu an hapoi ber turani ati independent candidate purshi rang chang te chuna din chan ala puang ri lo thunga party candidate ani lo wangin mi pui candidate a ngai thuwa soi ani Deputy Prime Minister Hlui Elke Advani Chowin Khan President Draupadi Murmu ram chunga civil limit choi moina sangber baran na hlan New Delhi President Chennai in Khombot sai hian Vice President Jagdeep Dhankar, Prime Minister Narendra Modi, Vice President Louis M. Venkaiah Naidu, Defence Minister Rajnath Singh, Union Home Minister Amit Shah le Puadvani chung te antela President Draupadi Murmu chuan Puadvani chuan a thena zong ramtan hlan ti soin kumsom sari chung a thena ro pui tak a mangani ati President Draupadi Murmu chuan ram chung le pona Christian zong te Isu Krista tholena champha Easter chibaya book Murmu chuan heunik Isu Krista tholena share rengna ani thule mangai na le Lailat na entina ni ati a Vice President Jagdeep Dhankar point Easter Polin ram chunga Christian de chabai buka mangai na laina na le ngai damna lojia ria chhotir tu ni thu sein he hun ro pui ta khe mitin nuna remna le mon athena be sei thu sei ani
Prime Minister Narendra Modi point mi puite Easter chi bai bukin mun tena in tu thana le malam hun a eng zonga thlir tura fuina ni ani thua soya in pum khatna le in rem na siama ilung rol ni tan man ni se du thua soi ani Chanchinthar seri topna na tlang pui voin chokmalama to thile le ro sur chuan Mizoram hun changa chiat na thena mishing na chan phairo omlo nia hriat ani Isu Krista thole na ni Easter Sunday chu khovel ram dang terwalin Mizoram puma hlim takalomani Deputy Prime Minister Louis L.K. Advani chu Voin Khan President Draupadi Murmu ram sunga civil meet choi moina sangber Bharat Ratna alhan President Draupadi Murmu Vice President Jagdip Dhankar le Prime Minister Narendra Modi te chuan ram chung le pona Christian te Easter chi bayan bu chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani